vais a salir en el YouTube. Rodilla a rodilla, lado a lado. Estamos en la Bahía. 4, 3, 2 y... Yo quiero festa. Raven con giro. Festa. Estamos en la Bahía. Bahía. Brasil. Brasil. La sube.
Quina sensació té vostè? Molta calor, Sí? molta set. Els anys pesen o no? No, és un entrenament, no entrenar. Doncs bé, farem un seguiment aquí. Adéu! I que entre tots hem d'intentar, i ho considerem, doncs que se'n surti, perquè s'ho mereix. Després, el que vulgueu, també teniu aquí la gent de PH Quirogel, que s'han mandat a col·laborar també en aquesta cursa. Els que no heu pogut recollir la samarreta abans de la cursa, el vostre tiquet d'obsequi la podeu recollir també. Pero, ¿puede ser de espalda? Y de repente porque Ya veniendo aquí la gent, els corredors que estan aquí de la passatge, però que també tenim incursions tenim com el Quirogel, tot aquell que vulgui portar algú. Mi cosa tu també. Si divent, no sudar. Bravo, Toni, José. Bravo,
se los tragó. Señor capitán, déjeme subir, a izar la bandera del palo más alto de su bergantín. no siento el Barco, no siento el barco que se perdió. Arriba a la playa azulejada, playa de Dorserracón, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Quan la veig sola, prop la quieta onada, d'esquina alçada, el dia més calent. Digue-li que sento força malaltia i que en ella hi penso tot moment. I el rei Maria Bruna en el seu vell despertar. Antonia. Bueno, y ahora estoy muy nerviosa porque no me ha tocado un canal. Para postres no me ha tocado mi marido. Pero estoy muy agradecida de todas las personas que han tenido esta cosa para este niño. Ojalá que tengamos el corazón no solo una vez, muchas veces en otras circunstancias nos encontremos. Un abrazo y gracias. ¡Soy la Maña! Bravo!